Dobar dan svim građanima i narodu Srbije. Ja sam zamenik predsjednika Sindikata zaposlenih policije i dela bezbednostnih službi Vladimir Miković i rukovodstvo Sindikata zaposlenih policije i deo bezbednostnih službi je doneo odluku da vam se obrati. Rekli smo vam sve bitne stvari u ranijim obraćanjima, pa ću vam ponoviti još jednom. Za mnoge koji nisu verovali Sindikatu zaposlenih policije i delu bezbednostnih službi, za medije koji su nas godinama prozivali veštici sindikata, za botove koji više vole političara nego svoju porodicu i decu, za one koji su verovali medijima, da li stvarno svi napred nabrojeni mislite da smo mi suviše dokonni ljudi, da nemamo svoje porodice, svoj život, svoje probleme, da je nama stalo da se godinama borimo protiv sistema, nelegitimnih političara koji su sa njihovim slugama ništa drugo nego kriminalci i ubice naroda Srbije, porodice i dece? Da li stvarno mislite da smo mi neki vanzemaljci roboti, da ne znamo kako je zbog borbe protiv ubica i njihovih sluga da se gube porodice, prolazi kroz pretnje i pakao, ali mi nismo imali straha niti ćemo imati jer znamo ako ne pobedimo ovo zlo u Srbiji koje nam je prikazano u političarima, medijima i njihovim slugama. Ovo je malo teško reći, ali nažalost stradaće još mnogo nevinih građana i dece. Mnogima je bilo teško jer nisu imali vremena da proprate samo našu stranicu Sindikata zaposlenih policije, sve bi videli i pročitali. Pričali smo vam da je virus morona prevare laž, da SARS-CoV-2 ne postoji u prirodi i da nije izolovan, da je pandemija lažna, da nas truju svakodnevnim prskanjem iz vazduha, ozračuju i zrače 5G tehnologijom i frekvencijom, ubijaju neproverenim vakcinama, respiratorima, da su maske, PCR testovi, vakcine, COVID pasoši, svi protiv Ustava Republike Srbije i svih naših prava, da su zabranili vršenje toksikoloških analiza, da se ne bi saznalo koliko smo puni otrova i teških metala, da su zabranili vršenje obdukcija, navodno preminulih od virusa morona, što znači da u Srbiji od navodnog virusa morona je preminuo minimalan broj građana i dece, što je potvrđeno u Strasburu dana 19.4.2023. godine u konferenciji o nacrtu ugovora Svetske zdravstvene organizacije o upravljanju pandemijama, gde su određeni političari iznali istinu nakon skoro 3 godine onome što smo mi pričali i prenosili još od 2020. godine, ali nažalost mnogi nam niste verovali jer to nisu rekli političari, nekakva struka, niti su preneli mediji, već neki tamo sindikalci, policajci, udbaši koji nisu stručni, šire laž, paniku, koji nemaju informacije, koji su željni pažnje, kako ste mnogi rekli, pisali i komentarisali. U ovom našem obraćanju bit će vam prikazana i konferencija koja je održana u Strasburu 19.4.2023. godine, nakon čega ćete shvatiti naše odluke da u Sindikat zaposlenih policije i deo bezbednostnih službi uključimo građane da u cijeloj Srbiji formiramo sindikalne grupe Sindikata zaposlenih policije gde će biti uključeni svi građani kojima je stalo do svog života, života svoje porodice, dece i pokoljenja i života svih ostalih građana, njihovih porodica, dece i pokoljenja da zajedno zaštitimo Ustav Republike Srbije, naša prava koje su zagarantovana Ustavom Republike Srbije i nekadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Da pobedimo zlo koje nam spremaju i što je najbitnije sprečimo gubitak života nedužnih građana i dece. Zbog sveg napred iznetog, Sindikat zaposlenih policije i deo bezbednosnih službi je doneo odluku da i građani budu predstavnici Sindikata zaposlenih policije i dela bezbednosnih službi, gde sam ja kao građanin priključen i za kratko vreme naučio kako da postupim i štitim Ustav i zakon Republike Srbije, prava koja su nam garantovana Ustavom Republike Srbije i koja su garant naše slobode i naših pokoljenja, gde sam se u mnogim akcijama uverio da je mnogo lakše zaštititi Ustav Republike Srbije zakone kao predstavnik Sindikata zaposlenih policije i deo bezbednosnih službi nego kao pojedinac i običan građanin. I zato jeste cilj Sindikata zaposlenih policije i dela bezbednosnih službi da uključimo građane širom Srbije, formiramo sindikalne grupe Sindikata zaposlenih policije u svim gradovima, jer jedinom osobnošću možemo sprečiti svaku narednu pandemiju, gde tada građani neće nastupiti kao pojedinci i obični građani, već kao predstavnici Sindikata zaposlenih policije i dela bezbednosnih službi koji imaju ovlašćenja i obavezu da štite Ustav i zakon Republike Srbije i sva zagarantovana prava građana i dece po međunarodnom pravu. Hvala vam na vremenu i pogledajte video u narednim minutama. Sve dosadašnje pandemije, ptičja gripa, svinjska gripa, SARS-1, SARS-2 i brojne druge započete su medijski usklađenim kampanjama straha. Jedni te isti kvazi znanstvenici
Uz veliku podršku mainstream medija predviđali su desetine milijuna mrtvih. Stvarna smrtnost se mjerila u promilima i ljudi su se vrlo brzo prestali bojati, te su quasi Pandemie brzo i nestale. Und dann habe ich etwas gemerkt, dass das immer wieder kommt, ja, diese Gruppendynamik, die Herr Marz so treffend beschrieben hat. Und dann waren wir doch ein bisschen unter Druck, ja, 2020 und 2021 als ungeimpft. Also mir ging es so, es gab immer wieder Druck. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unpassend ist, wenn ich so offen sage, aber die Invasion von Russland in die Ukraine brachte eine gewisse Entlastung, ja, für die Ungeimpften. Also, nicht, dass ich das gutheißen möchte. Ich möchte nur einfach beobachten, wie es war. Ja? Plötzlich war man nicht mehr sozusagen im Fadenkreuz, sondern der Russe war im Fadenkreuz. Ja? Sage ich immer, ja, am schwierigsten war es für die ungeimpften Russen, weil die waren immer im Fadenkreuz. Aber der Punkt ist ja der, die Feindbilder, die wechseln sehr, sehr schnell. Svjetska zdravstvena organizacija, koja je najveći promotor kao ove pandemije, COVID pandemije, tako i svih ranijih, naučila je dosta toga na prošlim pogreškama. I sada je shvatila što je sve potrebno učiniti da bi se prosječno opasna bolest mogla proglasiti svjetskom ugrozom. Za stvaranje uspješne pandemije bilo je nužno promijeniti dosta toga u odnosu na ono što je bilo prije. Prvenstveno, bilo je potrebno promijeniti definiciju pandemije. Nakon toga je bilo potrebno promijeniti način utvrđivanja bolesnih. Treće, način utvrđivanja smrtnosti. Za simptome te kvazi opasne hipersmrtonosne bolesti bilo je potrebno najaviti i proglasiti sve obične simptome, šmrcanje, kihanje. To su sve bili simptomi, znači najopasnije bolesti na svijetu. I ono što je bilo najvažnije, peto, ukinuti u potpunosti dijalog i ljudima koji imaju drugačije mišljenje u potpunosti onemogućiti pristup medijima, društvenim mrežama i u potpunosti ukinuti dijalog. Vi kada ste pratili različite dnevnike i čitali različite medije diljem svijeta, to su bile potpuno iste rečenice. Što nas je spašavalo u svim ranijim pandemijama? Svaka država u svojem zakonu o zaštiti zdravlja imala je odredbu da se u slučaju smrti od zarazne bolesti obvezno mora provesti obdukcija. Znači, prvi cilj njihov je bio ukinuti obdukcije u cijelom svijetu. Sve države članice su ukinule provođenje obdukcija. Niti jedna obdukcija nije provedena. U Hrvatskoj je provela jedna, jedina, i to institut koji nije do tada proveo u cijeloj povijesti niti jednu drugu. Drugo što je bilo potrebno, promijeniti definiciju pandemije. Izbačen je pojam smrtnosti. Dakle, prije se tražila velika smrtnost da bi se uopće mogla proglasiti pandemija. Sada je samo da je bolest raširena, kao prehlada. Pola svijeta ima prehladu, to je pandemija. Način utvrđivanja smrti morali su prebaciti sa obdukcija na PCR testove. Na nešto što možete potražiti. Znači, svako ljudsko biće u svakom trenutku u nosnici ima nekoliko stotina do nekoliko tisuća virusa. Da li prisutnost virusa u nosnici znači bolest? Ne. Ali vi ćete svaku bolest. Pa smo imali one tragikomične situacije gdje su ljudi pogibali u prometnim nezgodama, vođeni pod umrli od covida. Znači, to su istiniti događaji. I kao što sam rekao, dakle, najbitnije je bilo unijeti strah među ljude. Vi kažete, znači, strah je bio, znači, covid je bolest ako kašljete, kišete, ako imate povišenu temperaturu. Uveli ste strah. Strah ljudima oduzima imunitet. Und ich habe da eigentlich über die letzten Jahre, weil mich das immer interessiert, wie das funktioniert, habe ich schon bei 9/11 gesagt, da wird ja eine Angst gemacht ohne Ende, oder?
Türme, die explodieren und dann Achtung, wir müssen, und da war Osama Bin Laden natürlich, war da die große Story, und die Bundeswehr muss unbedingt 20 Jahre nach Afghanistan, und auch dort, wie bei Corona, gab es keine gründliche Analyse, sondern man hat einfach gesagt, hier ist eine große Angst, die Regierung sagt, was Sache ist, und wer sich getraut, Fragen zu stellen, so im Sinn von, da ist ja aber noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt und da ist aber kein Flieger rein, da hieß es sofort Verschwörungstheoretiker. Das heißt, ich finde, das Muster ist ziemlich offensichtlich. Es wird eine Angst erzeugt, Angst vor muslimischen Terroristen. Und ich meine nur, wenn man 2001 hingegangen wäre und man hätte gesagt, ich habe Riesenangst vor Viren, das wäre nicht gut gewesen, ja? Rein vom Timing her, weil da war ja eine andere Angst. Ja, Spinner halt. Genau, und wenn man nicht die aktuelle Angst hat, dann wird man nämlich sozial ausgegrenzt. Ja. Sondern man muss schon schauen, was die aktuelle Angst ist. Genau. Und ist meine Erfahrung. Znači, što mi moramo vratiti? Da bismo uopće imali ikakvu šansu za borbu protiv sljedeće pandemije, koja će sigurno doći, jer šta pandemija daje? Pandemija daje neslučajnu moć, kakvu niti jedan rat vam ne može dati. Vi dobijete moć nad 7 milijardi ljudi, nad gotovo cijelim čovječanstvom u roku mjesec dana. Takav rat na svijetu ne postoji. Niti nuklearni rat vam ne daje takvu moć. Pandemija je oružje koje će se iskoristiti ponovno. Svaki od nas se mora zalagati u svojoj državi da ne dopustimo nikakvo uvođenje i proglašavanje pandemije od Svjetske zdravstvene organizacije, koja je dokazatni promotor nepostojećih pandemija, znači svinjska gripa, ptičja gripa. Mi kad bismo sad proveli obdukcije, pa vidjeli bi da nije ni 1% preminulih od covida. Da su ljudi umrli od srčanih udara, moždanih udara, od starosti. Znači, prosjek umrlih u Hrvatskoj od covida muškaraca je bio 77 godina, a bez covida 75 godina. Pa to je ridikulozno. Znači, moramo se boriti. Obdukcija, obdukcija. Obdukcija će zaustaviti i sljedeću pandemiju, kao što bi zaustavila i COVID. Hvala. Und darum finde ich das so treffend, was Herr Marz sagt. Die Angst ist ja offensichtlich immer eine andere, aber wenn sie da ist, tut sie so, als wäre sie die einzige und für immer und die allgemeingültige. Und sie wechselt ab. Und wer schon länger dabei ist, der kann doch das sehen. Ja. Zuerst ist Angst vor muslimischen Terroristen, dann ist Angst vor Viren und dann aber über Nacht, zack, Angst vor Russen. Und dann, wenn man dann noch in der Angst vor Viren ist und sagt, was dürfen wir jetzt zusammenkommen? Ja, jetzt müsst ihr zusammenkommen und gegen Putin demonstrieren. Und dann sagen sie, aber gestern habt ihr gesagt, wir sollen nicht. Ihr braucht nicht selber nachzudenken. An. Welche Konsequenzen fordern Sie? Das ist jetzt Ihr Thema, Ihre Zeit. Dankeschön. Ich glaube, es ist Zeit für die Wahrheit. Der Staat hat in der Corona-Krise Millionen Menschen geschädigt, körperlich, psychisch und existenziell. Er hat Zehntausende Menschen umgebracht. Warum? Weil er die Bürger in einen Lockdown, der völlig sinnlos war, hineingetrieben hat, weil er sie in eine meiner Meinung nach kriminellen Covid-Impfkampagne hineingetrieben hat, mit einem Impfstoff, der bekanntermaßen nur einen marginalen Nutzen hat und ein riesengroßes Nebenwirkungsspektrum. Der Staat hat sich dabei vor einen Karren eines Riesennetzwerks spannen lassen, welches massiv unter Druck stand, 4000 Corona-Patente endlich zu Geld zu machen. Koste es, was es wolle. Und machen wir uns nichts vor. Der gesamte Lockdown, der Maskenzwang, ja, das Aufhetzen der Bürger, die Diffamierung der Kritiker hatte nur ein Ziel: den Leidensdruck zu erzeugen, damit ein Ladenhüter aus der Biowaffenforschung endlich zu einem zivilen Verkaufserfolg geführt werden konnte. Das kann in der Summe eigentlich nur als Angriff auf die Zivilbevölkerung bewertet werden, exekutiert vom Staat. Hierbei wurden schwere Verbrechen begangen, namentlich von den Ministern Spahn und Lauterbach und von den Institutsleiter Wieler und Cicicek. Meiner Meinung nach müssen wir über fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung sprechen. Wenn wir ein Rechtsstaat sind, müssen diese Verbrechen vorm Gericht landen. Denn die nächsten Angriffe dieser Art sind bereits in Planung und werden weiter unsere Gesundheit beschädigen. Deswegen sage ich, die Corona-Krise ist erst vorbei, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen.